ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ सिटिंग अनि लेगदबा असेंबली नोंजू मिफम ngsidagi hokre leikhidraba असेंबली मेंबर ओइरंबा मियोय मरी अमदी ताबेलोंग लैंडस्लाइड ता लेikhidraba मियोय मापन gi मफमदा ऑब्जेक्टिव रेफरेंस पीखरे खुरुमजरी मीटिंग ताबेरिबा सिंह बुताराम नोक्सरी पाव संदोंना पिजरी सिटिंग अनि लेगदबा असेंबली gi नोंजू मिफम ngsidagi hokre leikhidraba हाउस की मेंबर ओइरंबा मियोय मरी अमदी ताबेलोंग gi लैंडस्लाइड ता लेikhidraba मियोय मापन gi मफमदा ऑब्जेक्टिव रेफरेंस पीखरे लेखिद्रबा हाउस की मेंबर मरी अदुदी हानगी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा या स्कूल केंद्र दगी कारकपा आर.के. दोरेंद्र हंगांग केंद्र दगी कारकपा फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर डब्ल्यू थोइब सिंह माउ केंद्र दगी कारकपा फॉर्मर मिनिस्टर सोशो लोरहो अमदी हयो केंद्र दगी कारकपा फॉर्मर मिनिस्टर एन कोमल सिंह ने हाउस की लीडर सु ओइरबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ओपोजिशन की लीडर ओक्रम इबोबी डेप्यूटी सीएम वाई जोय कुमार अमदी स्पीकर वाई खेमसाना लेखिद्रबा हाउस की मेंबर मरीना हिंगलिंगै मतमदा तौरंबा थबक थौरम सिंह निंगसिंगबगा लोइनना मखोइना तौरंबा थबक थौरम सिंहबु सिंगथाखे लेखिद्रबा हाउस की मेंबर मरी अमदी चटलिबा था असिगी तांग 10 दा तमेंगलोंगदा लैंडस्लाइड थोकपदा लेखिद्रबा मियोय मापनी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेपतुना अवाबा फोंदोखे ngsidagi sathariba assembly mifam asida hauzik manipur university ki vice chancellor ap pande logthu haina musu yauna mahiroi singi sangsthan amani stakeholder singna sangsilliba khongjang asina assembly da akaiba thorakadra haina chingnabadagi assembly gi akoiba mafam singda akanba mongda section thorang lokhatke अमरोमदा हौजिक मणिपुर दा तोंगान तोंगान बा इशू कयागी मतंग दा हौरकलिबा इरांग असि नेमथनबा अमदी पामदबा माइकैरोम दा चटखिदनबा मणिपुर सरकार ने ngsidagi हौना नुमित मंगानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अमा ओइरिबा व्हाट्सएप फेसबुक न चिंगबा मोबाइल की खुथांग सर्विस तौबा लेफनखिबगा लोइनना वॉइस कॉल नतना टेलीकॉम सर्विस पुनमक लेफनख्रे मसिगी मतंग दा स्पेशल सेक्रेटरी होम के एच रघुमनी सिंहना मसिगी मतंग दा ऑर्डर अमा थोखरे अमरोम दा मसिना मरम ओइदुना मोबाइल डाटा की मतिंग लौदुना थबक तौरिबा मीडिया की मियोय सिंह यावना तोंगान तोंगान बा फार्म सिंहदा अमदी मियामदा चावना खुदोंग सादबा मायोकनरे हौजिक सथरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफमदा मणिपुर लेंगाकना पुथोकदौरिबा मणिपुर लिकर प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल 2019 पुथोकपा यारोय करिगुंबा बिल असि असेंबली दा पुथोकतुना पास तौखरबदी मदु हंदोक्त्रिबा फावबा अकनम खोंजंग संगसिनगनी हाइना कदागी जनरल सेक्रेटरी दीपांजित निंगथौजम न फोंदोखरे ngasi कदागी प्रेसिडेंट इंचार्ज हिजम प्रियो कुमार न लुचिंगदुना मणिपुर की गवर्नर अमदी चीफ मिनिस्टर दा आई बसेरोल पिसिंदुना बिल अस्ति पुथोखहंदनबा तक्सिनखे मेमोरेंडम अदुदा मणिपुर सरकार न इंग 1954 मणिपुर लिकर प्रोहिबिशन एक्ट सेमदना मणिपुर स्टेट पु ड्राई स्टेट नि हाइना लाउथोखि ड्राई स्टेट नि हाइना लाउथोखरबसु मणिपुर दा निसागे पोटलमदी मफम खुदिंग दा फंगली हाइना पल्ले मणिपुर सरकार न मसिदगी इनकम हेंगत हनगनी हाइना खनबा यारोय मसिना सोशल क्राइम कया थोखली नुपी कयाना मपुरोइबा काइना हली नुंगाइना लेजरंबा इमुंग कया कांगखोंग साइबा इमुंग ओहेलखि मसिदा सुनतना नहा कया निसागे इपाक्ता तौहली हाइना पल्ली कदागी जनरल सेक्रेटरी दीपांजित निंगथौजम चीफ मिनिस्टर अमदी गवर्नर गा उनादुना मेमोरेंडम पीबगी खुदोंगसाबा फंखिदे चीफ मिनिस्टर गवर्नर की सेक्रेटरी दा मेमोरेंडम अदु पिशिलमखि करिगुंबा मिफम असदा बिल असे पास तौखरबदी मदु हंदोक्त्रिबा फावबा लेपा लेतना खुंजंग चथगनी हाइखे गे होगदोइबा मणिपुर असेंबली की मिफम असिदा मणिपुर लिकर प्रोहिबिशन एक असे एमेंड तौरकांदा मणिपुर दा यू लीगलाइज तौरलगा सुंगनबा यारोय मपानदा थादोकबा यारोय यूदगी इनकम मैम अखोई लाकने है सरकार न तौरीब थबक से अखोई याब सुंगमोय बिनजे पास तौकीब तादि अखोई मसी विड्रॉ तौननबा अकनबा अखोई मूवमेंट मैम अखोई चंगजिन जगनी अखोई गवर्नर द मरी लेनबा अखोई भारत सरकार न चिंगबा लोनना मदुदा अखोई मरी लेनबा चे चांग थाबा दुगा मणिपुर मियाम को खुसम नरकांदा लेकाय लेकाय जगह जगह द अखोई बिल जे विड्रॉ तौदि फावा अकनबा अखोई एजिटेशन कया चंगजिन जगनी
Pung ni Funipan gi musuna kaukiba general strike chatkiba hing nongyai da loi khraba matungda ngasi angan ba ayukta gi hauna miyamna khwairamban kaithal da potchai leiba lakna duna khwairamban kaithal da hana dagi hena mi chilingai cherakta mioi kharana imphal da curfew laukthokre haiba tonga ama sandorak padagi miyam da sauna khudong sada mayok na hankhre maikai kya dagi mioi kyana ISTV news da imphal da curfew laukthokli ba asti chumbra haina masing khangdana kol kya lakhe hawjik fawbagi oina ISTV news na phangba pawgi matung ina curfew laukthokpa leitri Miyam na tonga thaza bidana ba ISTV news ki mai kai dagi khanganjari marak thana atenba break amatang lagzari Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amatang ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ke season na loy krabadi adu di ma amu hana unang panglaro asum taw na mango season na chat krabada adum haina Winkies mango sushiro adum panglaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Class 11 Science Foundation course starting of class 16 July. Medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July. Special futures. Supply of the study material from Delhi. Weekly test strictly in the NEET pattern. Free studentship secure mark for 80% and above. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. I think we should run. At once. Winkies Swiss roll. yam turabo punsibu Winkies am tadi piudana Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinba yandre. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winkies Swiss roll. yam turabo punsibu Winkies am tadi piudana Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu June thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti July gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes, Government of Manipur. Booking open for office spaces and retail. The key features are retail shops and cafes, exclusive space for offices and the 5th floor, power backup, modern security system, adequate firefighting system, automatic lift, ladies and gents washroom. For further details, please contact the Swan Tower, MT Avenue, Imphal. Contact number 70852-75110. Email us at swantowerarcade@gmail.com. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? election gi matam loy krabadi adu di ma amu unang panglaro asum taw na mango season na chat krabada adum haina Winkies mango Swiss roll adum panglaro khangedana Amukana taramnok chari makhata pau Musuna sathakhiba pung ni Funipan gi general strike ki manung sana ngarang numidang Imphal yauna tongan tongan ba mapham kayada mioi kyana maira gi khongchat chatuna general strike adu bu sogat pagal loinana Manipur University ke vice chancellor AP Pande bu lawthu haina dabi tawkhre Uripok Sagolban Tidim Road Khurai Singjamai mai kaida mioi kyana maira gi khongchat chatke Singjamai bazar dagi Manipur University gate faw gi marakta khongjang junction liba singa police ka chawna mukna badagi police na miyam adu tankhaina bu khotna bada tear gas cell sing masing khangana
lapke khongjang changshiliba singi maikai dagi su police tamna nungna thomjilakhe numidangi angan ba matamda hauna magistrate na lambi asda mera gi rally chatna ba gi sem saba lai haibadagi yengsinduna laikhe talak aduda manipur university dagi masing yamlaba maira paibi sing amadi mahairoi singna imphal tamna haigalakhe singjomai golaida miyamadu police na tankhai mafam adudagi miyam sing adu hamkinaba haibada tadabadagi police na tear gas cell sing kaptuna khongjang changshiliba sing adu tankhai khongjang changshiliba sing gi maraktagi nungna tharakpada Manipur Rifles ki deputy commandant amagi gari akai atui thoki mafam kharada police ka mukna ba thokpadagi police na miyam adu control tongna ba hotnabada tear gas kapada asok akan ba yaukhe Imphal East District ki manung sanba faknung Chingarel Sawombung na chingba mafam kaya da sungarang numidang mairagi khungsat satkre Loshilak pada maroi ba pau amuka na pizari Sitting ani laigadaba assembly ki nongzumi firm ngasidagi hawkre laikhidraba assembly ki member oiramba mioi mari amadi Tamelong gi landslide laikhidraba mioi mapan gi mafamda obituary reference pikre Milik tabiri ba punamapu amuka na konzari